Boleh dengar sama. Sayyidina Abdullah bin Amru bin As radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya iman dalam hati kamu menjadi lusuh dan lemah sebagaimana kain menjadi lusuh. Oleh itu, berdoalah kepada Allah supaya Allah sentiasa memperbaharui iman di dalam hati kamu. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa umatku yang terhasil daripada lintasan-lintasan buruk dalam hati mereka secara tidak sengaja, yang berkenaan maksiat ataupun yang bertentangan dengan iman dan yakin, selagi mereka tidak melakukan amalan mengikut lintasan-lintasan itu atau selagi mereka tidak menuturkannya dengan lidah. Hadis riwayat Bukhari. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa beberapa orang sahabat telah datang berjumpa Nabi dan bertanya, sesungguhnya kami mendapati di dalam hati sesuatu lintasan yang kami rasa bersalah besar jika kami menuturkannya. Baginda Nabi bertanya, adakah benar kamu mendapatinya? Mereka menjawab, ya. Baginda Nabi bersabda, itulah iman. Hadis riwayat Muslim. Semoga kita dapat amal dan sampaikan. A'udzubillahi sami'il alimi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi sami'il alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifdzuhuma. Wa la ya'uduhu hifdzuhuma. Wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Qala Musa ma jitum bihissih innallaha sayubtiluh. Innallaha sayubtiluh. Innallaha sayubtiluh. Innallaha la yuslihu 'amalan mufsidin wa yuhiqqullahu al-haqqa bikalimati walau karihal mujrimun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadimna ila ma 'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Wa yashfi sudura qaumin mu'minin wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Bismillahi masyaallah. Bismillahi masyaallah. Bismillahi masyaallah. Sewaktu saya baca hadis tadi, sewaktu saya baca ayat Quran tadi, siapa-siapa rasa panas kepala, siapa-siapa rasa sejuk kaki, siapa-siapa rasa berdebak ataupun mengantuk, mana ada jin. Kalau tak ada, tak ada lah. Siapa ada rasa? Tak ada rasa apa? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Alhamdulillah. Cuma saya main